friends. Square root infinite series ke bodan het nom so ke do kata sen hi chun tu ni hin chi type chom omin hi cho he type he collection ana neutin type 1 apat a type 5 chan hi a solve done in zil do kadai sen hi chi ne het na hele adi a SSC banking chata le RRB NTPC lang ho jong poi mo he jin shortcut trick chu na ba na thang pia se yong na se jing thei ding hi HTTP word ham tele type 1 a hen ga beliau han type 1 a che tabang ho hi 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus chi number hyong ke bang ding hin la separation sign ho tiang le up to infinity chan tiang le cho tabang hi pt word ham itia le chi number pa hi a factor na la ding hi chi number 6 hi factor chi pi le pi ham 3 le 2 hin 3 le 2 hin 3 le 2 a difference hi 1 hin na 3 le 2 difference 1 hi ja achu chi tabang ho hena mu tiang le answer chu ipi di ham tia le plus apu po le sign to positive hi le greater number heading assign to positive hi le greater number heading assign to negative hi le smaller number heading tia la chun hi chi tabang infinite square infinite series ho adinga hi answer chu ipi di ham tia 6666 adinga he plus e ja chu answer chu 3 jing ding hi tabang a chu negative hi ting le answer ding chu smaller number heading 6 je 3 le 2 ke split the and difference of 3 and 2 is 1 amani difference 1 hi ja chu a smaller number answer chu 2 jing ding kita bang he ipi number jang le na solve the number dang the hi jin to pi pen chu h hi factor hi na split ding hi na split ten to difference 1 hi di 1 hi ala chun positive sign hi ala answer chu greater number heading negative sign hi ala answer chu smaller number heading abana khat solve belew han 12 factor ko 3 le 4 3 le 4 he tai split the achu te le difference between 3 and 4 1 hi ken achu te le chun plus hi ja chu answer chu greater number pa hang hi ken achu te le negative sign ading achu answer chu smaller number na te le type 2 a hi tabang ho hi type 2 a koi du ham ti ai le type 1 na achu ki split the hin to hi prime number chi tabang value ho hi series a value ho hi prime number hong hin prime number chu factor nei lo one and the number itself ama le number se bo sorry ama number le one se bo factor nei ho chu prime number ki tin chi tabang ho hi solve the thing le 3333 infinite series a ha le formula khat om hi chi formula chi pi ham ti ai le 4 a plus 1 root over plus 1 divided by 2 hi chi heading chi ta la chen ven lang se jing la chen 4 a chu chi series a kan a la ding hin a ho 3 ta chi ta la 4 3 are 12 12 plus 1 13 na le 13 chi ta la chen answer chu root 13 plus 1 by 2 chi answer jing ding avelen se ke leng a to 3 in 4 3 are 12 12 plus 1 13 root 13 plus 1 by 2 ate tale negative hiya jong le che plus 1 pa bo ke heading asuma pa ho thakar khan e ja formula chu 4 root 4 a plus 1 plus 1 by 2 negative hi pha le minus 1 hong heading te tale chun che answer ding chu root 13 minus 1 by 2 answer jeng ding ta banga chu root 5 cho ta bang ati ka positive sign om ken ai le achunga I bot bang ma cha formula chin apply ana mo ki jing thi chi pe ham tele 4 5 are 20 4 5 are 20 a value to 5 in 4 5 are 20 20 plus 1 21 root 21 plus 1 by 2 answer jing de avelin 4 5 are 20 20 plus 1 21 plus 1 by 2
root 21 plus 1 by 2 h answer ke jing ding hi ta bang chu chong hi negative sign ni ja 4 7 r 28 28 minus 1 to 27 27 plus 1 by 2 oh sorry minus hi tiang le negative sign hoi na ta la 27 hi na split be hin ipti na split ham tila 3 cube na 3 cube chu ipti ham 3 square into 3 to thakar kan hi minus 1 by 2 chu square le chipa na kan ai le 3 khong po do ding 3 root 3 minus 1 by 2 chu a solution hi ding hi ko sei banga chu positive hi tiang le positive hi tiang le plus ding chi formula pa hai chana plus ding negative hi tiang le hi plus 1 pa hi minus 1 hong hi ding hi asunga chi pa bang hi bang le hi process in as via le chi tabang ko sang ho si jong chi tabang hong hi jong le solve the ke ding hi abana type 3 na be ke le han type 3 na chi pi ham tia le hi tabang ho hi multiplication series hong hi ding hi tai prime number multiplication series chi tabang ho hi na mu tiang le answer chu ke ba chala series ho he number ke bang hi so ke ala chen answer chu 13 ma hi jing ding chi jong answer chu 23 ma hi jing ding chi hi solve dan adang khat jong omin hi chi ipiti ham tia le x ham a ham khat men pen hi chi la pit x hu root 23 root 23 root 23 root 23 infinity chan na siung hetai x value chu chi la len tun squaring both side bola chen chilang x square hong tin chilang a hi chi khon ga square a hele achung pa hong kila ro le ta a saw pen pa chi hong kia square na chi na square chi pa na la do hele pi hong po terem 23 adang si si khabe be mam ke cho chang tum 23 23 23 infinity chane ya chu abanang 23 avialang na ji ke the na tela chun 23 infinity chan chi ke ding chi pi ham tela 2x square equal to 23 eta x square equal to 23 eta chi 23 chi value mona hi pi koi thiam tia le achunga chi pa hen koi the chi hi pi ha 23 23 23 23 infinity chan 23 23 23 23 infinity chan ke ding eta chi achu 23 x na koi the x na kana le x value chu 23 mama chu tela chan direct nga chu cho ta bang hi namu tiang le answer ding chu 23 a series to 23 hale answer 23 ding 13 hale answer 13 ding ding type 4 na cho ta bang hi infinite number ai tapon infinite series ai tapon cho ta bang hi namu tiang le atam hi n in denote le chen n chu cha number of tam 1 2 3 4 5 series tam chu 5 tam na cho ta bang namu tiang la formula khat le pai ding hi chi formula chi pi ham te le chi hi number pa hai 2 pa ho 2 3 hai le cha 3 de 4 hai le cha 4 de thinom na chana chalai 5 hai le 5 de chu 2 to the power exponent hai 2 to the power 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n chi formula ne apply ding n hi number of tam 2 hai le chi 2 pi series a number pa 2 hin 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n chu 2 to the power n to 2 to the power 2 to the power n chu 2 to the power 5 tina hai minus 1 by 2 to the power n chu 5 hong hai na thế là 2 to the power 5 จะทำ 32 hin 2 to the power 5 จะ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 wir nga na multiply into 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 acha tela chen 2 to the power 5 32 32 minus 1
chu 2 to the power 32 minus 1 chu 31 hin loi lang 2 to the power 5 chu 32 hi chi answer hong hi ding abana last term ji pe ham tele 136 69 12 number ke bang telo ke ka jong sai hong ke bang telo hi cho hi type 5 last type ding in ga vele han hi cho ta bang hi vet na hele last time a khon vele chen chilanan pat ding hin chi hi 169 hi pi square ham 13 square hin 13 square hai square to root na ka na hele chi value si hi 13 hong hi ring ta 12 plus 13 to 25 he ken 10 has some 25 25 to square hin root 25 to 5 square he ken 5 square chu tela chen root 25 25 square root to 5 chu tela chen chi root si to hin 25 si chu 5 hong he ken 69 minus 5 to 64 he ken 64 root 64 chim din muna hai 64 hong ding ding ta root 64 to 8 square he ken 8 square square to hen sipai na kat ken 8 bu um ta abana 136 plus 8 chibo bo hong ba de ta 136 plus 8 chu 144 root over tu ta la chen 144 root over ji zan ham tele 12 square hen square square la root na kat ken ale 12 answer he chi tabang type ho he athang pin competitive exam hong ke dong ji type chum chum ho cha he hi chun hi cho tabang hi namu tinga le na miss lo na dingin hi chi process hi ana ven lang chuta le poi mo na sa hele na share sonen